Ja sam Anđela Krstović. Ja radim na poziciji novinara rubrike Svet i moj posao je prilike da svakodnevno pratimo sve što se dešava u svakom kutku sveta i onda se zajedno sa mojim kolegama trudim da našim čitaocima to predstavim u nekom drugom uglu i na način na koji mogu da razumeju kako to utiče na njih i kako to utiče na sve nas. U Blicu radim skoro 2 godine, u avgustu će biti tačno 2 godine. Moj posao je da prvo svakodnevno pratim sve što se dešava svuda u svetu, onda zajedno sa kolegama razvijam teme po tim pitanjima, smišljamo šta ćemo da radimo, kako to možemo da predstavimo našim čitaocima da bude zanimljivo, da shvate kako to utiče na generalno Srbiju, svet, naš život i onda to plasiramo kroz tekstove, kroz teme, kroz neke razne analize i sve to obično dobro prolazi. Kod rada u Blicu najviše volim priliku da se konstantno razvijam i da radim na sebi i da učim neke potpuno nove stvari svakog dana. Blic kao 30-godišnjak, pa u mojoj glavi je to neki buntovnik koji odoleva vremenu i promenu. Super žena za mene je pre svega moja majka, onda i sve ove divne žene koje sam ja odabrala da budu u mom životu i koje su na svu sreću odabrale mene.